one koji vjeruju. Da bušire, kad jedan od njih bude obradovan, bil untha, sa ženskim djetetom. Bil untha. Kaže Allah, zalle vajhuhu, njegovo lice ostane muswadden. Pocrnjelo, ljut, namrgođen, što je dobio djevojčicu. Ovo je ahlak nekih plemena kod Arapa prije Islama i nekih ljudi u 21. stoljeću. Kad dobije dijete žensko, krivo mu, subhanallah. Osjeća da je dobro, to je to, ali da je bilo muško, bilo bi to, ovako je 50-50, onako nekako. Nije to to. To je džahilski, da tako osjećaš prema svom djetetu. Znači, vjernik treba biti suprotno od ovoga. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُبْيَضًّا. Da kažemo tako. Da bude radostan, veseo što je dobio žensko dijete. Zato je poslanik, ali sam, pazite, to je bila pojava u društvu u kojem on živio i koje je imalo takva uvjerenja prema ženama. Zato je poslanik, ali sam govorio, ko odgoji 3 djevojčice, ući će u džennet. Ko odgoji 2 djevojčice, pa kad može li 2, kad može 2, pa može 1, pa prešuti poslanik, ali salam. Znači, posticao je ljude se brinu o ženskoj djeci u društvu koje je zanemarivalo žensku djecu. I tako svaki daja kada ima problem, posjeti pažnju njemu da ga riješi, da ga liječi, jer ta kriva uvjerenja su problem koji se moraju riješiti. Kad čitamo Kur'an i Kerim, moramo preispitati se da li imamo kod sebe ovakvih, da kažem, pogrešnih uvjerenja, da ih čovjek od sebe odstrani. I kod ljudi, kada budu da ih odstrani, kod ljudi da im pojasni da je to blagodat od strane Allaha, a ne to nikakva loša vijest. Džemil. Znam jednog čovjeka u Kuvajtu, imao ženu i dobio 4 kćerke. I razveo je. Kad ovo četvrto dijete rodila, žensko razveo on. Kad je razveo, oženi drugu ženu, dobije blizance djevojčice. Znači, zulum učinio svoj ženi. Ona je imala pjesnica, poezija u džahilijetu. Nekako se zvao čovjek, zaboravio sam, je li Ebu Hamza, tako nekako je bilo. Kaže, mali ebi Hamzete la je'tina. Mislim, tako je poezija. Mali ebi Hamzete la je'tina. Žena njegova govori, šta je Ebu Hamzi, ne dolazi nam. Gadbane ella nelidel benina. Gadban, ljut. Zato što ne rađam ja. Jeste. Što ne rađam ja sinove, kaže. Kaže, kaže, na gadbane ella nelidel benina, ma nahnu illa harthin nembutu ma zuri'a fina. Tako nekako ide poezija. Mi smo samo, kaže, kao njiva, nikne s onim što je čovjek posiji. Žena kaže. Nisam ja kriva. I to je danas dokazala medicina, žena bila pravu. Da je do muškarca, da nije do ženi. Da je žena potpuno bila pravu. Kad kažem da se do muškarca odnosi faktički glavni taj faktor, da kažem da žensko muško se od